ake hai sarje ga thana lang li phan than pik lo lasi cipaduk pik ang mong seta ake hai rajen timung hai ke labang solam asap ta receiving tungte alang lita Christian ni lita Christian alang li poisa lubhia pik kasi poisa kilubhia akar jong lang no si alang li long dulu masila EPSL si pan EPSL si na joining dun hala bangso 2019 aning campaign isia planning pre-plan ekdom semar pa mil sor le hai si hala so hot pen si la so poisa kar jong lang no lang li lo aning kilud lo si pini anta me EPSL si pan anong pa juno kam lang li plan den alang li arnam ardom pik nilita arnam ardom nilita Christian pinake alang lita Christian stalang li kardom ke la poisa kar jong lang no alubhia alang li long ke duje phas la kardom nili kapre phan li pudande talang lita Christian posi lita Christian si alang li kardom ka kapre phan li kardom kali la poisa kar jong lang no ningar no ke duje phansi alang li arnam kardom alang li kardom ke arnam phan li kardom kali alang kardom ke la hello la si pini la 30 BJP tumlong benta alang li agreement ke cikuri dam ke lan la hello ni li alang li phan ki pudunji kang tung bang ke alang li parliament ke HSDF kali alang li parliament ke 30C alang li parliament ke 26 alphabet letter do a letter 10 ta ingthirjir A B C D up to alang tanga parliament ke HSDF H ta ingthir F S ta ingthir F D ta ingthir F F ta ingthir F seta lang li bangke kang thir thilula make clear phan kapang thir thija sai sa lang li claim alang li phan li puduni kang tung mangi nasi rada tum chini non alang li ke ajat ka pek thang da gali poisa alubhia alang li ke la poisa phan lok kiri are masih poisa kenang ni bang do mati itum pahai de lu pulo dang te yo heta poisa ke tum long do pu seta alang li la bang so party phan ke alang li jor dem nasi hala bang so hot ke rup thong ke pensi Jisu Kristo phan ke jor non ta jai kathar phan 30C pensi alang li jai kathar phan amahang pang ting ni phan alang li kam klem alang li BJP tumlong pen agreement ka chito nasi alang li parliament ke HSDF kali alang li parliament ke 30C harat atum an chini nahi alang li parliament ke 30C HSDF kali ailo ni lelang li phan lam karbok dun kang tung mangke ini bang la hello non ni li BJP tum phan bang si puduning tu athike alang li tum promise pipik lo hempreg wan pu autonomous state wan pu alang li tu arleng ke the dakar benglong wang lo Narendra Modi pendang lo pinang ana ke the ding tum dak wang tang lo autonomous state create nang palang letom lam chak kipilo seta pachun chider lasi non ni ligi pudun kang tung bang lah no MLA election aprang jongsi hemprek article 244A1 de lo pulo dangte da korkanthi constituency nila mai khu pensi ki pulo da korkanthi constituency pen ke angton bendaitum BJP phane bhut jok lamna jongsi MLA aprang jongsi autonomous state van pulote la penchuning riji ning hang korkan thiara ta phan jongsi MLA aprang autonomous state van thek thedat pulote e pakta BJP phan bhut jok deri nilinang tum phan chuning rilo e pakta BJP tum phan bhut pideri jongsi MLA election aprang autonomous state article 244A jong sila tum pachun chidet pulo tangte lahen lo
ke thom mang la hello non malom 215 person upon isi teacher post alang litum pier lo sita lada karbi tum kilong dun ke inudwe sinon ni lila bang solam long ipu dunji ning hang la hello to EPSL se akar bi tum han bang ping tung te dalo EPSL si pinak le EPSL si phasi bhut ki jok le pupe na pot seta BJP long seta BJP akar bi tum do piklang BJP along ke thek kere graduate tet ke pas a student tet ke pas atum do pik tangte hala tum phan ku pia posi pipe der lo hala BJP atum phan PCP pe der lo BJP akar bi tum phan PCP pe der lo te BJP akar bi gante kar bi galima hala tum le ke long ta ni tum APSL si tum ke long ateng lasi non ephang ke bang ye jitu la MLA election bang ke arada tum lale ekdom nale tum no jor dingot jong si autonomous state one det pulute korkan siarat do an BJP phanjok lamna APSL se tum anta jong si MLA election aphang autonomous state one det pulutang te BJP tum phan e pakta but jong nang ni